Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kani kadai ka khandau jonga ngan ngan yap bat antap yanga hangni kini gilong ki kintin jongi mei spiliti lingdo habai la kren shiki bor ka sarkar India ki belawan terwai da ka pisa ka bada ki klor banyo shim ya ka jaka jong nakabanta banti yo marpo khandau uranium imei spiliti ibana domyasiat Southwest Khasi Hills ila khlat no hagamit jong sngi balang hagayeng sa jong batlatep don burom haga sngi sa jan haulum jingtap ka balang Presbyterian domyasiat hagani sngi lawan ban ai burom khaddu degi bobon balang kunthop giseng balang kum Khasi Students Union ureu shampang hagi kam gi baide ba kamariang Dr. Bramley wan bante biling do bat ki bai haba batai shapang ka jingya linti jong imei spiliti Hagabayde pagajing persya ti uranium upersa kurim jong uba NDCA mulaong bagi breu ke sarkar India kilawan ningkong syakathan hausna misyajar khandai spa propun reu ulay thuru bai kong spiliti layang persya igajing thumu banti uranium nado usna misyajar khandai spa khandai phuwai bat hausnam arajan reu lay thu bai layalam ya ka kur jong banlet penpat yo mau nongrem balasi dari UCIL hagithan wa kaji ngalor kata ini mei iladap ai da jing tho ba ka khandau ka dei ka jong bat da lei umde ban shim ya ka khandau jong ban yo khlong yo uranium da ka jing khlat no jong mei spiliti ka jai ban reu ka la do no ye wei ne girat ba ka jing persya banti uranium henrei ki bobon balang kin yo men sim na ka jing ya linti jong bat ka nogrem ba ilayeng Iya kini gisnam gi balalek no namar ba ngilaktif ba kayeng kasem ba jongpi apo ka jingelam jong mirap pi persya uranium te ga don kini jinge ba pi kendo cara tadi kalau punya ba kajing poi jong di beliau jong ke Department of Atomic Energy Government of India hangnya nadi kasnam kat kelas pak krapo beliau de hakabanengkong di jangwan tangkat tukat ni di officer geologist di long di beliau kita kulut mesin kita long ya sang tu ya pai jemot kan renda adin pada habala lap ya kajing don jong uranium katadu banta long depan tre ban peniat saprang ya ka project uranium lawan raru sibon ki personal from ka AMD Atomic Mineral Division wan raru ya ka Mineral Exploration Corporation MECL nakabentaban ya ka drilling survey dan explore uranium ki brukil abun bange may spill batikon ki jong don tang hagat rapor tang arjing layeng kataki nong tre jong ka atomic energy bede kila adon da kispa tentang ila dak hajar tang baki don kam batsak wa kaji batsak kaleng klau hakapor bagi lecak no saklau te tan hakapor ba ya poilang baro angni te kila bun ba te kiwan raru ya ki nong tre ki ba imat kini ki kenja laborer ki saukidar ki driver jongka atomic energy imat kiwan raru ya ki bru ki ba mat sibun ki jeng se la kan ong ba ki surrender jong ki kenja kan hone yuri lani ki bru ki ba la mateng ya ki kampen khanyan te kini ki bru ki long ki ba kam sim jong ki kalong slur kalong ke le ya ke bakta sibun ya ke imlang salang apo sanang nang ta ke bakta ke dusturiki lewat ya ke jengnyam ke jengru nang ta ki im ru ada kita kadi ka bat kemi kentai bat wat pam penting pensmiki ki kena kentai jong ki ba jat saklau sekta papor bagi le tok ding ki le tok kumbang ikep ka jat jong ki kala la pan elektrik hang ru dak
kan train dah serang ro de habala yu I gane ka responsibility hakas nem kat kendai spa kendai pui kala pensange no ya ke temporary permission jongka wat lala don ke jing ke pressure nak district administration ke tu ya I kan hab sya kan rei haba yu I kata kala persang ban wat jing yarap kuma ye shopping stone yang do UMLA jong kan nostan tu puas lengpa ada kecing aibut ke jong responsibility la submit ru ka memorandum so prime minister jong beri nang ta kadang ru ka preliminary order jong ka government ba ong ba kan sa sim du ya ka kendau hapo dam siap ka ba yar rengkat bat ki markup jong ka na ka benta likely ki jemut ki subject ka way na ka benta ban to set up the mining dimension the mining you para you kamut by any minerals nang ta ban to set up the mills any mills nang ta kabalai kalau to set up the resident colonies de kumta ka constitution kala pensange no apa I permission dan rekini ki priukim ni but ki dang explore sisu agak terpor bagian penjaju ke sini processing angki nampak jengren de kala miru ke jengpang ke jeng hitam bat ke jeng ya jong kimrat ke jong kibriu bat ki joka wang nang tawat ki jengtung jengkap kala don sibon ki jeng jot terpor ke responsibility hata kapor kate ke brio ke pedang risibun ki mu ki si kala mat ke jeng yap them jeng ki mu jeng ka hadu lai pau tu decision yap them lap semua ke kumta ke responsibility kala wat su ke jeng yarap na ki sembhalang ko ka KSU nang ta ke Meghalaya People Human Rights Council empat lengba ke jeng kersan ke jeng ki kala yang rengba ban persya priang bat kala ais don da order ban pensange no quit notice order ya ke atomic energy pak siau prime minister dari ringkat bat aku bisa ki minister jangka jalan kaya dan rei akas nam hajar ka UCL kala pak ya ki officer jongki banwan ya kendu ya ka daga jeng perwa ka bahe ba rengkat ka pisah ka babun ban ID du no ya ka kendau jong I ya ka sarkar na ka bentakan ya ka jeng temu nri responsibility la kan pat ban soran dari ya ka kendau jong ka ya ka sarkar bat kala airu ka jeng tho ba ong ba kani ka kendau kalong ka jonga la khaya ngang ni ngan im hang ni bat habang ayap entep yang hang ni wat siam yang kendau jonga ka tho lempat kumpa empat hadin bala ai kumta kini ki brio ngidang ke yai persang hibun kilat kilati responsibility kala jubab ya ka UCL da ka baong the money cannot buy her freedom but kala kan touchdown but kala raikut dan yang hadu banakut de hadin nang ta pada haga senam arajan reu ka responsibility kala yalam ya ki katukat ni ki kur jangka ki badan hawa ka jiru na ka bantaban penpat penpra ya mau norem jang ba UCL hawa gaji nang ta haga senam arajar nyau pada haga badan ka public hearing on uranium hanong ba jambun ka responsibility kala yalam ya kitu ki para kur bat ki para than ki bakarsan ya ka daka para ya ka lamayong ban penpau ya yang persya ya ka UCL ha tempor de haka arajar rubiang haka jingwan jong u gubernur Jacob hang ni hapo demisiat wanra da helikopter namar ba ya ki babon ki banar jong ka KSU ala dap penjat da ki polis ka responsibility ka ra da kamalai kalamayong ban pen iyo gubernur ban persya ya ka jingpi uranium ko ka cakajang ka rengkat pat ka banar ka batho it's better to be happy than lost and ill sebelah kang kita